Което прави коня, за да се успокои, да odpočine малко. Los caballos para ir bien tienen que bajar la cabeza. Los caballos. Wait. What happened? Ah, okay, thank you. Entonces bajan la cabeza, entonces cuando van tranquilos van relajados. Has his head down now. That means it's getting calmer. He's relaxing. Да. It's not that excited Когато този кон, Троте. андалуския кон се наведе главата надолу, това означава, че той се успокоява и става все по-спокоен и по-спокоен, колкото по-надолу му е главата. Това е трот в момента. Vale. This is more like Alarga las manos. second step. Аха. Trote. Es un caballo que va elevando mucho. Su dirección es esta. Можем. А нищо го не. Нали може да прескочи този кон? Галопе? Сигурно. Mira cómo alarga, mira cómo alarga. Ok, galope. This is И това е вече Галоп. галоп. There is a question. Just imagine, can this horse jump over the fence? Yes. Puede, Perfectamente podría. hipotéticamente podría. Podría. Sí. Yes. Определено може да я прескочи.